دما خوش ببینرین هیجا ایرو 18 ایلون 2023 روزان روزا دوشمی بویر و گشتدانین هری سرکی و هری بالکش یین لسرانسری جهانی رودانه امی هول بدن دناوا 20 دقیقه جهانی ده شواره پیشکش بکن. بله جارب کردن دما خوش ببینرین هیجا ایرو جج لیبیای دست پی بکن او 10 روزن سر فراکتا خوازایی یا کو لحیا لیبیای در باز دبه لحینا جی انجام زلالی انتقالداری روشن و فلاکت بخور آنی در نکتیه هولی هرچی قاسی کوردیناسیونا مافی مروان آن نتوین یک بوی ادعا که که حتی نها 11,300 کسان جیان خواهش دست دایه لی حکمت لیبیای وی که رد که هر داوی بردف که هیواسور آل لیبیای جی گوت داخلین کوردیناسیونی تراسیا خواهد تونه هم وقت وان داخلین دشبرجی خباتن خلاص کردن او راکرنا کاولان دوام دیگه. 10 روز لسر فلاکتا لحیه لیبیای را در باز بویه. حتی نهاجی لگرینا لوندهیان ددومه. گلک جاران جی لسر انجام فلاکت داخویانی تینه داین. لدانه نتوین یک بوی و حکومت هرمی لسر هجمار قربانیین فلاکتا لیبیای جهر جدانه. لگور دانین حکومت نزد 3,000 کس مرنه. لبریا کوردیناسیونا کار مروویا نتوین یک بوی دبیجه 11,300 کس مرنه. هر وها 10,100 کس جیوندانه. ولكن وإن وجدت بردف که هیوا سور آلیبیای تفیق شکری راگهاند کو داخویانیا کوردیناسیونی دوری راستیانه. شکری دیار کر کو وان اف هجمار اشکره نکر و گود. اف یک روشی آلوز دکه به تایبتی جبو مالباتین کسین وندا اف آگاهیه که نباشه. هر وها شکری داخویانین هیوا سورا لیبیای یا کو دبیجن 2000 جنازه جبر لحیه جون بحراسپی در وانت و گود. اف داخویانی جالیمه و نهاتی وشاندن اومه تمثیل ناکه. مجلس شهرداری در ناجی بانک ولاتیان کر آواهین کو زرار دیتنه تومار بکن. نونری تایبت لیبیای یه نتوین یکوی عبدالله باطلی ایوار شمی چو سردان باجار در نای. باطلی پشت سردان دیار کر کو غیران هی زیدتری آستار و بریا لیبیای. باطلی دستیشان کر کو نتوین یکوی قاده دشوپی نو گود. تیما نتوین یکوی جبو کوالیکاریم پیویس جکسین هوجدار پیدا بکه خباتین خواه دومینه. حتی نها لگلک ولاتین جدا جبو آلیکاریا لیبیای آلیکاری هاتنه شاندن. یک جوان ولاتان جی یونانیستانه. تیما رزگاریه یا یونانیستانی دماکو دچو در نای قضا کرد. ده انجام ده 5 اندام تیمی و 3 ولاتین لیبیایی مرن. دەستپێکا ساڵێدا لەسەر ئاسیمانین دەولەتی نێریبوون ئەمریکا باڵۆنێکە چینێ دفرێ ئۆڤەیەکێژی ناکۆکیەکە زێدە دنابەرە واشنگتن ئۆ پێکینێدەدا بۆ ئاواکردن و واشنگتن ئیدdia دکرد کو ئەف بالەفران ئەف باڵۆنا پێکینێژ بوو سیخورتیە تێ بکارانین لە هەری داویێ سەرۆکی فەرمانداریە دەولەتی نێریبوون ئەمریکای مارک میلی لوەیەکی مکور هات کو تتێکلیەکە vê باڵۆنێ بە سیخورتیە رە تونەیە لە تەوی وەیەکێژی باڵۆن هاتیە خستن. سروکی فرمانداری گشتی دولتین یک بوین آمریکایی اورگنرال مارک میلی گوت بالونا سیخوریه یا چینی کو د محاسبات د لپراون روشلات ولید هات خستن براستی نسیخوری بو. مارک میلی روزا یکشنبه جی CBC نیوز را گوت دنرخاندنا پی باورا جوات استخبارات ده بالون تی استخباراتی کم ندکر. میلی بالکشان سر هوایی یا لهوایی و افتشتانی زمان. اف باین پر خورتن و موتورال سر بالونه نکاره لهمبروان بایان لوی بلنداهیه بفره. جنرال امریکی دست نشان کرد که جبو برف کردن استخباراتی لسر بالونه سانسور و ترانسمیتر هنه اوها دومان. از دکارم ببیجم که اف بالونه سخوریه که ام پشراستن استخبارات کمناکه و تا آگاهی ناگهینه چینی. بالونه که پاشی هات فهم کردن که آیده چینیه جرا یکم دمها چلیه ده لعسمان آلاسکای هادیتن و پاشه بر به باشوری دولتی نیکوی آمریکای و ریچا خویا بلنداهی دوام کرد.
کاربدستین امریکی به مهان داخویانی دابون و ایدا کربون کو بالونا کو دسر ثبات دل کارولینایا باشور هاتبو خستن جالی پکینه و جبو برهف کرنا استخباراتی هاتبو شاندن. کاربدستین امریکی دمه نیسانی ده جنیبی سی نیوز را داخافتنا خود ایدا کربون کو بالون دسر دزگین لشکری ین امریکی را درواز بو داکو نابینکاریا دانستاندنین الکترونیکی بکه و پشره لزاخوا زیده کر داکو جزو اسمان امریکی درکوه. وزیر کار دروی دولتی نیکو امریکای آنتونی بلینکن کو بویر وکه نقبول کرن و بی برپسیاری بناف کر و دمی سردان خویا پکینی بطال کر. ریوبریا چینی ایدا کر کو بالون بالافرکی سیویل و جره درکتیه. بالهرب مجاركات چینیم دوام بکن چین د مجار گراوات تایوانی ده به اصرار و هری داوی دنوا 24 ساعتان ده لگراوات تایوانی 103 بالفرین شر و نه کشتین چینی هاتن دیتن. وزارت پاراسنی یا تایوانی داخلی که دو هاگوت دنابرا صبح 17 و 18 ایرانی ده وزارت پاراسنی به تواهی 103 بالفرین چینی کشف کردیه. وزارت دیار کرکو اف جمار جبو دما داوی رکورکه. ده همان دمی ده دست نشان کرکو اف تفگرا لشکری یا چینی و لحرمی ریلبر پرزیریکن جدیین اولکاریه وکه. حکمتا تایوانی بانک لپکینه کرکو دمل دست وان کریارین یک آلیین ویرانکر بده سکناندن. لگوری داخلونی وزارت پاراسنی یا تایوانی دناو برا صبح روشا چارشم و صبح پینشمی ده 68 بالافر و 10 کشتین لشکریین چینی لنزی گراوی هاتیه دیتن. چین گراوات تایوانی وکه ایالته که خود دیبینه او پیامین دده که حوجه بکه اوی جارکدن بکه و گراویم. بری بینرین هجا لأوکراینی جه شریحه دریش و دریش دیگه سروک کمار اوکراینی ولادیمیر زلنسکی جیم جاره کدن فکرین خوین لسر شهر آنیزمان او گود گر پیشی لسروک روسی ولادیمیر پوتین نه گرتن دبکو شهر جهانی یه سیامین پیکوره لآلیه کدن سروک کماری فینلاندی جیوی جاری بالچان سروش او گود به داگر کردن اوکراینی را دبکو شهرک نوکلیاری پیکوره. Буду абсолютно відвертим з вами. سروک اوکراینای ولودیمیر زلنسکی ده پیوینا خویا بریا هفدیتنین لجنه گشتی یا نتوین یک بوی ده درباره شری جانی سیمین ده هشیاری دا و سروک روسیای ولودیمیر پوتین به آدولف هیتلر را آنی برهب. Це дороговартісна для всього світу. Це великі гроші. ولودیمیر زلنسکی جه تلویزیونا CBC آمریکی را خوی و گوت گلی روسیای حرمت رای گشتی جهانی وندا کریه. زلنسکی بجارتنا جواکا روسیا یا پوتین رخنه کرد و گوت وان او هلبجارت جارکدن هلبجارت و هیتلر دویمین آوا کرد. سروکمار اوکراینا لسر پرسا اگر اوکراینا بکوه و 10 سالین بیده چه ببه ابر سردام. باطنا روسیا حتی پولونیای و شر جهانی سیامین دست بکه. زلنسکی تکس کرد که جبر ویکی دوی جهان بریاری بده کاوی پوتین راوستینه آن شرک جهانی بده دست بکره. زلنسکی جبو جواتا گشتی یا نتوین یکوی بری خدای ایالتا نیویورک یا آمریکای. سروکین دولت و حکومت زیادتری 140 ولاتان دی بشتار هفدیتنین کو دی روژا سیشمی دست بکن ببند. Що наближає головне спільну перемогу. ها دیگر کرن کو زلنسکی یه چارشبه بشتار جوینا کنسای اولکاریا نتوین یک بوی ببه پشت دست بکرنا شر لدیجی اوکراینای دبه کو جاره یکم به وزیر کارین در و روسیای سرگی لاورو را بجوه. فینلاندیا جد درجبونا شر لأوکراina نرحته. Rikoksiin syyllistyneiden tuomitsemisesta ja näin edelleen. سروکمار فینلاندای ساولی نینویستو نرینا خویا تکلدار شر لأوکراina آنی زمان و گود.
داگیرکردنا اوکراینایê bi rastî pirsgirêkekî Ewropayê ye û divê hemû Ewropî vê yekê fêm bikin. Saulî Nînisto hişyarî da ku êrişa Rusyaya li ser Ukraynayê dikare bibe şerekê nüklerî. Tässä toimii nyt kauhun tasapaino. Ja sitä kauhun tasapaino. Nînisto di bersêva pirsên rojnameya di New York Times ya Helsinki de ji lîder û hemalatiyên Ewropê xwest ku li hember xetera gurkirina şer a Rusyayê bêhelwest nemînin. Serokkomarê Fînlandiyayê êrişa Rusyaya li ser Ukraynayê ji bo Ewropa û NATOyê wekî banga hişyarbûnê binav kir. Endamê NATO û hevkarên Rusya ku Tirkiye û Macaristanın li pêşiya endamtiya Swêdya ji bo NATOyê dibin asteng herî dawî serokê parlamento û ji damezrînerên Partiya Fidesz ku Kovar yê ku niha hikûmeta Macaristanê birêve dibin careke din anî ziman ku hêna ew ji erîkirina endamtiya Swêdya ji bo NATOyê nerihete yan jî dilê wî tam nedicihde ye hemû wextê vê yekê careke din sinyala ku wê Swêd hîna gelekê li ber deriyê NATOyê bimêne derket pêş. Du wextekê êdî Swêd li bendayerêkirina Tirkiye û Macaristanê ye ji bo endamtiya NATOyê ye nûçeyek neyînî ji Budapeştê hat. Ez még azokra sem feltétlenül igaz, akik méltatták a képviselőtársakat arra, hogy Serokê Meclisê û yek ji damezrînerên Partiya Fideszîz a destlatdar Laszlo Kover ji kanalekê televîzyonê ya li welêt re axivî û diyar kir ku ew nebawerin ku Macaristan pêşniyara Swêdya ji bo tevlîbûna NATOyê bipejirîne. Kover îşaret bi wê yekê kir ku ev pêvajo dikare bêtir dereng bimîne. Hasonló csacskaságokat hallok arról, hogy Pejirandina Macaristanê ji tîrma 2022 ve ji ber daxuyaniyên siyasetmedarên Swêdî yên ku dibêjin Macaristan di demokrasiyê de baş dikeve di meclisê de têgirtin. It's simply unacceptable. And I think that international officials who behave like this Gotinên Kover piştî nameya Wezîrê Karê Derveyê Macaristanê ji hempîşeyê xwe yê Swêdî ku heftaya borî şandî re hat. Di nameyê de Wezîrê Macaristanê ji ber sûcdariyên siyasetmedarên Swêd yên di derbarê hikûmeta welatê wî de anî ziman. Swêdê piştî êrişa Rusyaya li ser Ukrayna selêdana endamtiya NATO kiribû. Piraniya welatên endam selêdan berêkirinê pêşwazî kir. Li Tirkiye û Macaristan heta niha du welatên ku ev selêdan erê nekirine. Welatên naborî zexta li ser Swêdê dikin ku daxwazên xwe bidin erê kirin. Stockholm evî dike ku Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan endamtiya welatê wî di jotmehê de li meclisê bide pejirandin. Ev hêvî piştî lûtkeya tîrmehê geştir bibû. Parlamentoya Macaristanê wê di dawiya vê mehê de ji nû ve bicive. Heta niha ne diyar e ku wê gotûbêj û dengdana li ser erêkirina Swêdê bikeve rojevê yan na. Belîmînerên hêja di dawiya dawiyê de herîkim di mijarekê de jî be Tehran û Washingtonê li ser mijarekê li hev kirin ew jî pevguhartina girtiyan rêveberiya Tehranê ragand ku wan di berdira 5 girtiyên xwe li gel Amerîkayê de 5 welatiyên wê serbest berdane. Piştî peymana dehî tebaxiya di navbera Îran û Amerîkayê de Tehranê karîbû 6 milyar dolar perên xwe yên cemidî bigire. Qatarê piştrast kir ku 6 milyar dolarê Îranê yê di bankên Koreya Başûr de bû ji bo hesabên bankê yên li Dohayê hatiye veguhestin. Îranê wê di berdila 5 girtiyên xwe yên di destê Amerîkayê de 5 girtiyên wî welatê serbest berde. Berdevkê Wezareta Karê Derveyê Îranê Nasir Kenanî ragihand pevguhartina wê îro pêk were. Li gorî agahiyan 5 girtiyên Amerîkî wê bi riya balafirên Qatarê ji Îranê re werin şandin. 6 milyar dolar dahata petrolê ya Îranê li bankên Koreya Başûr di çarçoveya cezayên li Îranê de hatibû cemidandin. Lê piştî pevguhertin ev cemidandin rabû û Îranê pereyên xwe girt.
حتی نهاج امریکا و ایرانیش بو کم کرنا آلوزی دنابرا هر دو ولاتان ده دانستاندن دوام دکن. امریکا جه طهرانی دخوازه ایریشن وان نکه او خباتین اورانیوم جسد شست بسنور بکه. هر وها امریکا جه ایرانی داخوازه بالفرین بی پیلوت او پارچین یدک ین لشکری نفروش روسیه جدیکه. لی ایرانی یک کد بیشه چکان دشین روسیه رد دیکه. ولی بینرین هجوی صبح نیویورک بازاری دولتین یکبان آمریکایی جواتا گشتی یا لیدرین 140 ولاتان پیک ورش بوی که جی لیدرین حکومت و ولاتان جبو وی جواتی بری خودانه نیویورک لی بریا وی که بده هزاران خوازا پاریس لی نیویورک داکتان قادن و خواستن هین زیده تر بال جبو پاراستنا روشا افخوی ورداین لی آلیه کدن لی آلمانیا لی برلین جیم خوازا پاریزان چالکین جدا پیک آنین و دیوار آنگوان بشین دریه کوکتنا برلینی ده به بویاخین جدا بویاخ کرن ده پشتی ویه که جی پولیسان بسر خواه پیشاندیران ده گرتن و 14 کس بنچاف کرن. بریا دست بکرنا جواتا گشتیا نتوین یک بویی به دو روژان دو به 10,000 کس داکتن کولان باجار نیویورکی امریکایی بو مجارا گوارتنا آفهوای بانگا چالاکین هین خورتر کرن. ده چالاکی ده گونیزی 700 ریخستن و کومین اکتیویست بشتر بون پانکارتین بنویسا بایدن داویل سوتامنیا فوسیل بینه سوتامنیا فوسیل مدوکوشه و من جبو شوات و لحیه دنگ ندا هاتن هلدان. And I now give the floor to Mr. Omar Abdi. جواتا گشتیا نتوین یک بویی و برنگه که فرمی روژا سشمه دست بکه. سروکی دولتی نیکوی آمریکای جو بایدن جی دلیسته ریوبر ده جی دیگره. دیرکتورا کوما اکتیویست آنالیلا مجیا گوت ام لوی درینه جبو ریوبری بخوازن کو روشا لزگین آف هوای راگینه. کوما اکتیویستین آف هوای نفشاد داوی جبو باله بکشینه سر گوهرین آف هوای دریه براندنبورگی کو یک جی سمبولین پایتخت آلمانیا برلینه بویاخ کرد. پلیسان راگهاند کو هر شستونین آواهی جه چالاکی باندور بونه. Friedlichen Widerstand trainiert. Was ist seitdem passiert? داخویانیا بردفکا نفشاد داوی ماریون فابیان ده هات دیار کرن کو به چالاکی روژا یکشمی هاتیه کرن دخوازن پیاما کو دویج سوتمنین فوسیل بین ترکاندن و لسر گوهرین آف هوای زیدتر گاوین سیاسی بیناویتن. داخویانی ده هات گوتن دوی هری درنگ حتی سال 2030 ام دوج پترول، گاز و کمره بردن. دم هاتیه کو سروک وزیر آلمانیای اولوف شولز با وکی وکری لسر و مجاره با آخره. داخویانی خود پولیسان دیار کرد کو جبر خوا پیشاندان 40 پولیس لسر کار بون و 14 کس جهاتن بنچاف کرد. ها دیار کرن کو و درباره کسین هاتن بنچاف کرن ده لپرسین بیوه کرن. دماکو آلمانیا آرمانش دکه کو حتی سال 2045 آب هوا بیالی به کما نفشا داوی. داخواز دکه کو آلمانیا ده سال 2030 ده devji kararina sotemeniyên fosîl berde. بلبینرین هجم لفردگیشین داوی بلتنا خویا جهانی او دبیشین حتی سبجاره کدن ورین پیشیا و بمینند نواخیر خوشیه ده هر شد و بختار بن.